ia karantina tas Tolu. Tamane ita bot sida tu atene krian yang insa hukum dari sirnya hakara, mai tiba acompanhar muito. Ya kan itu hari Reno acompanha da Ponte Okos. Sira se Evakua hotuba ia Karantina Tasi Tolu. Komunidade sirna Hela ia Ponte Okos. No da daun sira se Evakua hotuba ia Karantina Tasi Tolu. No Seatou ho Ekipa maka se lori siraba ia. Ya apa yang kita hari daun dari sirna Hela ya Ponte Okos. Ya kemarin sih nama informasi Okos ya kemarin sih nama informasi Okos kodi Evakua hotuba ia Not informasi kita bawa cerita kata Komunidade balu maka bahaya karantina tas Tolu mai be balu hakara ia sirne município. Hai, mana ni kau buat? Itu. Nara. No, da daun esse to. Você evocou do Komunidade sirne visi sirnya. Ponte Okos, FOMENTU2, Ponte no da daun. Seatou ho Ekipa se evocou do Komunidade. Mal karena Seatou ho Ekipa continua forte sai kusi a fati de no Komunidade sira Hela no da daun sira se bahu tu ia karantina tas Tolu. Yang malu tapi bawa cerita kata daun ne kumarak maknya uma Seatou ho Ekipa kun se harahung hotona no Komunidade balu mak se continua Hela ia Ponte Okos no da daun ne Seatou ho Ekipa se Evakua ho Komunidade dia kemarin sira ide atual nabi amira lata bito bawa sira dia kira ni
que dia com malu que nema ka informação na bem relato sira valorong ini nanti kata va abar ni to bocher se acompanha na fate amne live streaming ni ya amne live streaming te televisão de Timor posso no vai magno se filhikas va mi studio televisão de Timor